السلام علیکم دوستو، امید تھی میں ساری سو ٹھیک خدا صاحب زنی سارے صحت سلامت. دوستو کشمیر کا فیمس یوٹیوبر عمر قریشی اس زن ونکس کرٹیکل حالت منچ یم سز حالت زن ونکس ون زیادہ خراب کیا امس بٲیس سۭتۍ گوٚمُت سُہ سورُے ونو تۄہہِ پتہٕ ویڈیوس منٛز. ویڈیو چھُ زیادہ اہم اس لیے وٕچھو تُہۍ ویڈیو انس تام بیگن تہٕ ؤنۍ تہِ سون چینل آسہِ سبسکرایب کٔرمٕژ چینل کٔرزیو سبسکرایب سۭتی کٔرزیوس بیل آیکن پریس تہٕ ویڈیو کٔرزیو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر. دوستو وننہٕ چھُ آمُت کہِ یُس زن کشمیٖرُک فیمس یوٗٹیوٗبر عمر قریشی چھُ یہِ ہسا چھُ اوسمُت صبحٲے گرِ پٮ۪ٹھ سرینگر کُن پکان. یُتھُے یہِ سرینگر نیشنل ہاے ویس پٮ۪ٹھ پکان چھُ اوسمُت تہٕ أمِس یۄس گٲڑۍ چھِ ٲسمٕژ تتھ چھُ ایکسیڈنٹ گوٚمُت اونتی پوراہس منٛز. وننہٕ چھُ آمُت کہِ یتھ گاڑِ منٛز عمر قریشی سوار چھُ اوسمُت تتھ چھُ أکِس پیسنجر بسہِ سۭتۍ ٹاس آمُت ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ زن عمر قریشی واریاہ زیادٕ زخمی چھُ یُس زن پتہٕ ہاسپٹل چھُ آمُت واتناونہٕ تہٕ فی الحال چھُ أمۍ سُنٛد علاج ہاسپٹلس منٛز چلان. مگر سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ چھِ ونکیٚس واریاہ زیادٕ نِوزٕ یِوان یِتھ کٔنۍ کہِ عمر قریشی ہسا چھُ واریاہ زیادٕ کرٹیکل کنڈیشن منٛز تٔمۍ سٕنٛز حالت چھِ واریاہ خراب. دوستو أسۍ سٲری کرو أمِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا اللہ تعالیٰ واتنٲیِن أمِس صحیح سلامت پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن منٛز واپس. بیٚیہِ اوس فی الحال سون یہِ ویڈیو توٚتام ویڈیو کٔرزیو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر چینل تہِ کٔرزیو سبسکرایب. ونہِ مِلو أسۍ نٔیِس أکِس ویڈیوس منٛز توٚتام چھِ أسۍ سارنٕے خدا حافظ.